na miongo ili na imwe ndiuthocha na ndiukethia ndini wa Vilingi wa Mauvoo ndiuthocha tukavikie na utambanya imwe ndini wa Vilingi witwa Mauvoo kiokoni muthenani wa umuthi tukavikie na kumananicha ukivikie na ukitika muthenani wa umuthi Vilingi ni wa Mauvoo withana kwa Veronica Siombua ndiuthocha tutambanya imwe ngina mwiso wa Mauvoo maitu. Itina wa MCA wa ward ya Nguu Masomba ila ikibwezi kauntini ya Makueni Harrison Ngui kutiwa ni thayu kwi iso kwisila mbanga ya lelu kisioni cha salama yu andu mamukonyo wake matongoiwe ni Arnold Kakenyi muteti ni maelesie mututia tonai mundu wina musi wake na vala unatiye moka na siana inya Kakenyi ni waisie Ngui tonai mundu wandu vala wambisie musi wa kusuvia siana ndiwa na kuvikia oyu mbe wa siana maana ili niterekete oingi Ngui nunawetiwe ta mutongoi unaikithito nthini wa mbunge ya Makueni na kutongoesia komiti kauta vala unanyumitwe mwene kivila wa kutongoesia komiti ya serikali sia mitu huko nthini wa kaunti itatu sia Ukamba. Kennedy Mulinge enange waisu kwa uliku. Tuyacheva ni yeni wodi ya Nguu Masomba ila kauntini ya Makueni kweyo. Itina wa Mauvoo makumachama kutuwa ni thayo kolona ya MCA wodi nesu mheshimiwa Harrison Ngui. Harrison atiwe ni thayo wake itina wambanga nthuku ya lelo ile kitikia kisioni cha salama vala ni muneno kuma Mombasa kuthilovi vala ngali yake kimanie chongo kwa chongo na iloli mbanga na ile motie wena mundu ungi ule ngali nesu matethayo. Harrison asakuwe kwitha MCA wa wodi no ya Nguu sakwa nini muvitu wa 2017 kwisila chamani chawe pa na kufikia kiku chake anaye mwene kivilo anzama ya kamiti ya maondo mametio kwa mbungeni ya kaunti ya Makueni na anaye mosakuwe kutongoesi omba na wanzama ya maondo mametio kwa siya mbungi itatu siya Ukambani ilani Makueni Masaku na Kitui. Kumana na ki kwiyo mundi speaker wa kaunti ya Makueni ni watongoesi ma MCA ma kaunti no kunengana ngethi siya ukia kisio kwa musi na anyanya mamo totia aiweta utongoi wake totanaye wa Makueni yeyoka endi mpaka uwanza wa Makueni. Ni achakwa niaba ya mbunge ya Makueni na kwa niaba ya mama Makueni ti unengana pole ningi muno kwa musi wa Harrison Ngui muka wake na siana siake brothers na sisters make na andu make sio changu Masomba ward ono make matima Nguu Masomba matima Makueni already yanambe ya kutongosia kwa nyanja si beyond oinge speaker ono wa mweta MCA ota mundu nai mutongo iwe vatana muo na unai nasila wakati mundu mupindu kwa mundu make na kweka mundu kwa taratibu was a peacemaker every time whether kuna problem atumia alamu tu that request mbunge nimu isule Harrison Ngui because he's a mediator, he's a voice of reason na ni mundu wa mwa katikati so nitu nakima kwa ndani thi aniti kuendea na kumalizia andu bepango lengi kwithwa poto kwatiania na family na andu alangi mundu matona kutha mausikite unduni Rose Dibo ulani MCA molote kauntini no Makueni aikia kisia musina anyanya mamu tutia ni waweta kaunti ya Makueni tayasi ya mutongo yunae mulau na utana ya udhu ongoni. Na ndio saa mwanya kukia kisia musi wa Ngui family yake siana na siai ona Ngui yonde Masomba Ngui chairman witu na nitu imwe kwetie muno na Ngui mundu wa pekee mundu utewa wo mundu tanoasa anybody mundu tagwia ona wa mumo na wa muyata Ngui ndanezi kwisio kithia kana kutungithia kwa uthuku ithieta komitini twasia muno kavindane kau Benedict Kaleche olona yo mwa memba manza maila mututiona tongo isine wa mometa aiweta mbunge ya kaunti ya Makueni taisi mutongo yulona na winyivu na unai ngumba o nye tanina member wa mbunge su nina sadness mbingi muno na nitwa lose mundu unai mutongoi unai mutongoi museo kwa kisungu nunai an articulate person, a humble, and he was actually an intelligent person kwa nunduwe teimuno lakini ngaindeka kwenda kwake tuinena na mwandu mamusine waelese kana mututene une yumete kutethesia andu ayelese ondu wambisi skulu ya kutethesia sana ndiwe na ilesi na uvungulu wa mamutha skulu na inaye na siana mbe wa maana ile kuvikia oyu mututia na family mwe nene muno wa adapted siana ila wonie na bingwe pa kikumeni school ya small home ndiwa sio ndiwa na siani lesi mamutha ni wonie siteseke ya ku ya musi sietiwa sio peto na makanda na ingite uya
nao ndosu we munene muno ciana icio ite usoma nao kakikume ni primary school aba bingwa small home pala ciana isu saidi wa ciana maana ele ikoma ikaya ikanywa na ndipo ipeta musi oingi ni waweteta musi na wodi ni maasia ndongoi na ila yumite kwikiria maisha maene nthi ni maila kwisila nzia kivathukanyo kisio changu Masomba ward kuma nzia kewu basari sukulu nesiatiwa na tekulia ando mangu Masomba ward methe na umesio na matitha na kema, na kukia kiwa kunene na tetende anakuka kwa mheshimiwa musie nundu ndai mheshimiwa wangu mheshimiwa wa Makueni county ni wasio munene kwa ikalima kisio kina muno kwa mbunge ya county ya Makueni kwa kumiasia ndongoi ina ngumba ona mutatigu wa enethi na yukila kitiele ni nzama mevakana usakwani va Kenya kuvangithia usakwani munini vangu Masomba. Ndiripoti ya Mutongoi TV kuma kikuminela kibwezi utholo wa kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Oingi enendi makisio changu na ni Masomba nimethiwe maiweta kana Harrison Ngui ula unatiwe ni thayu wake twiso na ula niwe AMCA wo kana nuna mathukumite nesa na kutethia andu na sana ila manaina mavata kivathukanyo. Harrison atiwe ni thayu kwi iso kwisila mbanga ya lelo kisioni cha salama lelo ni wakuma Ilovi kuthi Mombasa. Ela ngwati yopo usu nezitukia muno akutanako ni fahamu kana niwo na nethe wana cheba na nako ni ando severo amwe manda pia matesi nange mambia niwo makwati report yesu nezitukia muno kulinga nonu kwekalane na mheshimiwa na kwa maana mheshimiwa mbeta chairman Maleli na kwa ndimwita mheshimiwa munana wananuku ndethe ya katika maendeleo exactly randilikana to yaka mpota boda shade twangu coordinate yenesa ni nake paka twamina mheshimiwa nutatia kweka maendeleo maingi matana makwekwa nandu na matao ne katika ngu tatwazia upo wa malelo alote mie nyine mweta atu iruna bika banu kalika oyukwe kwa mweta mheshimiwa ngamweta mheshimiwa malelo kulinga na malelo ale ana atucha amwe matatu meka so kuitwa no mangu na asa ndo mambo boda tusila lwa twisila nutatie pio kutula isisi wende ani watu wiki atu shortcut twakumela na kukela nelia bantu ba utinda tuyesela ntila ndasa ando mangu ni twasia nitukuwa twasia asa ando mambo boda tukuwa twasia nundu mheshimiwa timu kuneao simu anytime atukanena nake nakatwonionzea ila tutona kwisila ando mambo boda akatuthuthia nakatwonia twithiwe na ngwatanio. Mheshimiwa Ngui wa Sakayo mundu wa maendeleo na niye tutethetie muno byuku kitungu na niti ukwatania nake tondu niye twetete kiwu kingi cha Kilimanjaro na ndobo ila si ina kwama Ngui niende na kuifufua ojutu nena paso koni kwitu twina kiwu na tikwatite Ngui ananenga mainjinia kila juma mainjinia moko sisi ambao na nututie kwa ni boya county government ya Makueni omande obalangu yubikisie titisi okwata mheshimiwa wongi undu nisi mheshimiwa ni waza wakwa na we waza ndai maundu maingi na wa mutapia kindu nona bindi asia na mukilu na ni mundu wa meko na kuma tena mbozo nini atina mbotwika mheshimiwa ni wakunite embankless ni wakunite maundu maingi muno ko ni muthukumi na mundu wa maendeleo na ni wandikithite ciana mbingi muno ko we mundu wa maendeleo ona petwika ngalini yake pe mundu etwete wiani pe kana kebu etwete wiani ko we mundu wa wia na mundu wa kutethia na ewa ngo ndau ngwati we na cheva nene thiwe na cheva muno
nondo ko yakwitwa Vilingi ya Katuliani katangi mwaine nona ina project yuna yanambe yabu ya kubinge ya kiwo na kwenda tusobe cia ECD na yunenda ele mile muno nondo wa na nina cheva nondo wa mabangozo kwambiela nina mumanie kanela na mumanie bene mondo mupole na ne mondo ukete ngai na ne mondo mupole nota ote maundu maingi andoni ona athatete ndumanya ona muthatia ndumanya kana wene muthati nondo ne mondo wese kwekala nando na wengonze Tanzia imwe ya kusuvia na kwailia mawithi ululuko Minister wa Muika na Mivai Mwandu Margaret Kobia nutongoisie iseso ya uvandi wa miti kinyumanyisioni cha NYS ya Takuya Mavoloni kaunti ya Masaku. Kufikia yu mitingilile ne ya vandu kimanisioni cha anake va Mavoloni sub-countini ya Yata chathini kila chatongoiwa ni Minister wa uthukumi a Muika na Mivai Mwandu Margaret Kobia ula nthini wa chathiki walesekana uvandi wa miti utetheesya vanene kufikia kiwango kila kikiitwo ni silikali cha kuongela utalo wa miti va nthi ya Kenya. As you are aware, government target of achieving 10% tree cover for the whole country by the year 2022 is on. Therefore, during the month of May and during the month of June, government ministries, departments and agencies lead exercises of planting trees. So today, on 16th June, we are here at Yata to plant over 2,000 trees. The reason why we came to National Youth Service has a program of tree planting, or what they call Greening Kenya. And they are always planting trees in the 21 units and also growing some seedlings, which they also donated to other organizations. Wengi Kobia nthini wa chathiki kila chatwaiwa vatiwa mawalanio la mekitu ni muvea wa uiti va nthi wa Kenya ni walesekana uvandi wa miti niguo usungio munene wa mawalio kuma nzeve ala maendee na ukusiwa isioni cia ukamba ona nthi ya Kenya yonthe. Because on deforestation, we have found that our country is experiencing sometimes a lot of drought that causes famine. It is also confusing the farmers, which means they cannot be able to plant when they expect to plant, or when they plant, then it doesn't rain. So one solution of addressing those climate change is having at least a 10% tree cover. Na kiavisa munene wa NYS Matilda Sakwa ni walesekana anake ma NYS ni meyumbanitie kukwata mbau uvandi usu wa miti. Onangi Matilda ni walesekana ona kutwika kwiwa wa corona imanisio hii cia Muika ni siendea na kuosa anake nikienda kwikithikana ni cia kwata utwika na maundu ni maendea nambe. But as we have said before, we really take care of ourselves so that we don't have this COVID coming within the units. And so far, we have had no issues towards COVID within the units and also at the college. Right now, as I'm speaking, Madam CS, we are having the recruitment throughout the country. Silikali kwisila muveani wa mititu vaanthi ya Kenya ithi tundithingilila muno uvandia miti nikienda kuongelela utalo wa miti na kwailia mawithi ululuko. Kuma sub-countini ya Yata kimanisioni cha Muika cha Mavoloni sitwa kwa Daniel Mwongela. Mutevanya umwe kwa isitwa Father Japheth Kimanzi kuma kaunti ya Kitui na ula unathukuma ta muthembi kisioni cha Kabati na ula ugutulwa muti kwa kuvithukia na kuumisia kamwili tukamwe ka skulu nikana kuvitha ukusi wa ndeto ukukonanwa na sio kana ni waitavisie keli tukau na makwata kana imwe na ni wa lekwa no lekilwe krio kotini wakiti kakila kiwetekanie takwithiwa vatena ukusi muyanu kuma ngalikoni ya kamwili tukau. Onesmus Chalo ena inge wakwa uliku.
Koti wa Kitui muthenyani wa umunthi wa vyaya itheka ikwanile mwivuilite father wa kanisa ya Katoliki diocese ya Kitui kwa kumuvua na kumuumisa mundu muka umwe na kana kake ko kumunini kivaloni cha Muthale Kitui othwiloni wa Sua kauntini ya Kitui. Jafeth Mwove asomeo mavitio ako tini wa Kitui kwi matuku atatu mwezi wa 12 mwaka wa 2015 vala walianile mavitio a embe wa musili wa makwani kotini wa Kitui kwe vinda yu Esther Boke na vala walikilio na bondi ya kimanza cha silingi 1,000 na vala ingi wanengwe ya nyaya kuiva mbesa selesele silingi 10,000 vandu va bond. Ikwani ni amukunite mundu muka umwe kwa isito Veronica Mutua na kele tukake ko komunini Lilian Mwekali. Ikwani ni na ila ya nengelwa musili wa makwani kotini wa Kitui Stephen Mbonge ithitwa yende na vala umunthi ya minena kumwa utrio. And that in particular on 8th January 2018, he sent a text message to her saying this, it is in Kiswahili. Hata kama uchukuangi simu zangu, wewe jua move wako atakuja kuwekwa ndani. Na ujue si yeye alituchapa. Mimi niligess tu ni yeye cause hakuwa anachukua simu zangu. Nikicall sasa nilifanya tu kuimagine. Tena si mimi nilipeleka kesi mbele kwa sikuwa naona wala kufikiria. Kuna majirani hapo chini ya kwao walinisaidia na wakaripoti polisi. Nilishtukia ikiwa Muthale OC na mtoto wangu. Sasa hata usimwambie hizi mambo. Naogopa sana, sitaki kuwekwa ndani mwenyewe. Ainengane utio wa muthia wa ikwani musili wa makwani nwaweta kuyanana na ukusi ula ngusi sia ikwani inethitwa yumiane kana vaina ukusi wa kuyana kana father usu nwa wa mavuye matwe na maumusia mai. Make this court have a doubt as to whether PW1 is a witness of the truth. There be no other eyewitness. It will be unsafe for the court to base its finding of guilty and the conviction of the accused on evidence alone. This case could have probably been solved if forensic investigations were done and the items collected at the scene. This case being so unfortunate for an innocent minor sustained grievous injuries, which has impacted on the rest of life. This being a court of evidence with a very heavy heart, the court of evidence and law, they have no choice other than to let the accused have the benefit of doubt and they'll acquit him under 215 the charge facing him. Set free unless lawfully held. Let or fail for 3 days explained. Ona uwe ovo Lilian wanengwa mithenya 14 eche appeal ethiandaneani wanu utio uu kindu kila chatumwa atuo cha mbukotine wa Kitui. Majina naitwa Veronica Mutua na nimekuwa kotini leo. Kulikuwa na judgment ya kesi yangu, lakini venye judge ametoa hiyo judgment mimi sijapata haki na mtoto wangu. Mtoto wangu ni mlemavu, father alituchapa. Mtoto wangu amekuwa mlemavu zaidi, huwa asaidii huyo mtoto, na nilikuwa natarajia haki nipate kwa court, lakini alituma msichana anaitwa Rose akakuja akoni boyfriend, na huyo msichana venye alini boyfriend akachukua simu yangu, akaandikia father messages na simu yangu. Na alikuwa analala hadi kwangu na Msonga alikuwa customer wangu. But finally huyo msichana nilimuona kwangu anakuja kutoa ushahidi kwa court, anakuja kutoa ushahidi ati kwamba ni mimi niliandika hizo message na nikamwandikia. Sasa hizo message ndizo zimefuatwa na ndizo zimefanya hii kitu ishindikane, lakini mimi sijapata haki. But ninaomba haki. Nipate haki kwa mtoto wangu. Cause mtoto wangu amekuwa mlemavu, haoni na atembei. Na mimi niko na mzigo mwingi sana. Ni mimi tu nalea mtoto wangu. Father alinikosanisha na wazazi wangu. Alinikosanisha na wazazi wangu hadi wakawalipa skulu. Sasa naomba usaidizi kupitia kwa mashirika ya Good Shepherds kama FIDA
cause mimi sijapata justice. Naomba FIDE nisaidie na mashirika mengine kama Human Rights waweze kunisaidia cause mimi niko peke yangu, niko na mtoto. Siko job, nakaa kwa nyumba ya kukomboa. Mtoto anahitaji pampers na vitu zingine mahitaji mingi sana. Nimekuwa nikipitia maisha ngumu sana na huyo mtoto. Naomba tu usaidizi. Kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumanza wa koti wa Kitulo kaunti ya Kitui Netawonesmas Chalo. O Mauvoo yangi makonetie akisiasiana kamwili tukamwe kauku wa miaka 13 kuma utuini wa Kivaa ila sub county ya Masinga nikaende na umanda utethio itina wa kuvukwa ni mundu umwe kuma kisioni kiu wa ukuu wa miaka 40 kamwili tukau nikawetie takakwatie maumisie ikwani yu ni kiwe itheka kwa kila kiwetokana kana kwithwa batena ukusi muyanu kotini wa Kithimani yu andu mamusi makamwili tukau ni makulia matethewe kukwata akio mwisililwa nake wa Mauvoo wetokana kana nolekilwe Lina Musangi ena ngewaisu kwa uliku. Musie umakuma utuini wa Matangini wodini ya Kivaa sub county ya Masinga county ya Masako ni mameya serikali bikie kumatethe setina wa mwana wa mwitu kuvukwa mwei muthelu. Mwitu na ulani wa kilasi kia thanzatu na ukuu wa miaka 13 ni weleise kameme kaka mavisata u. Nagilile ndithia mundu nagilile kioko hoka ndithia kithekani na ambithia kithekani angungia angwata na itina wangwata ambia ndikewembu na ambia ndikewembu ambia ni wambu no kumbikia muthanga metho na ambia na thiweta no kunguna na balatu komania aimbua na ithia kambiche kivuni na ambua ananga silingi yana na ambia nikathiweta na mundu sunu namba nangie maisha makwa na nenda undu serikali mutona mubikie na kumosa atua yake na Kenya wa mwitu uno na isekaneti na wakiko ki ni makunia livoti kwa volisi na matua mwana sivitali livoti twandie ni Kivaa hospitali twandie Kivaa hospitali mwana ni wa thimiwe Museyo ingine wa sekana mwana wake bado no uende kukitana na maumisi tina wakiko ki yuku mwana kwa ni wanangiwe etha na thina wa mamutha mundu ekalaka akweseja no kwalwa mwana kwa ni wanangiwe nyendie soto tona ate serikali ndethe ise bayo ndongi ndona itho wa mwana una kina waisi itina wa kukuna livoti volisi mwisililwa une wekiwe mbele na kuthakwa kotini wa Kithimani na matu ya mandini weo tukai kotini havingwe mastaka ela na ndiye wabonye ndiye zaona yunga makotini na ndiye zaona iligwa kotini ndini na kuma we na kunie musikali na mukulia chao kiendeye musikali ne wambeye prosecutor ona faili zuzo idwe na na mukulia twizo ndi ambio zitiwe yakwa ni ya koti itina wa usungio u mutumia woni wasie tambia kuvika kwa OCPD wa kisioke kumanyaniki kwani itaoswa kwanzela ya ile ina ndiye kwa zibindi na kulia na ina ikwani ni na kiwe ethekani prosecutor na ina nengiwe balwala umie kodini umulegeti yu ni wameenda serikali likile katini kana mwana wa kwate haki ina kwadiwe ni kiyoyo kingi muno na kulia kizia ziana ziandi yako anaiwe na zenga muno kwera mundu ate na mbeza ikwani kana ngo muthembozu kuni wangu ya serikali batoneka ziruzia muthembozu mundete zinundu ni ndo itono ni tona nanga zindwa uno ndo naika nundu nongo ya ziana ile inge na kugwite kwena nzambi inge muno enda tete kuthio kono ndo na ndimandagia mwana ozu na mwana no niende na kuitia na no ina mutwaitwa matu aya thimwethi weno wa mwingi muno Anthony Musimi na ula ni mutu ikisione kienake nona isekaneti na wakiko kie weva mwena atu yangi ni mamanzi mwesililwa uwa uvukania na mamwiti ya volisi vala wavikie kukwatwa nenda serikali tumanthi undu turonya kwika nundu mwikalo sitimo sio kisioni kwana kisio ndaja nikakwata wa na kindu kithelo bakisebeni ene kwa serikali mandono neka mwikalo sitimo sio kisio kio cha musio ni serikali bikie kosi ya mwisililwa uo bukania atua ya kimiao
Kumotuini wa Matangini sub-kauntini ya Masinga, kauntini ya Masako, ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Ene ianda ma uimi ni matwaisie kikalo musini wa ilovi kunena ni siayulu wa useo na uthuku wa ndawa cia chemical na ila itumika memeani na ila mamilioni ma enendi maisa. Vena vata wa enendi kwithwa na mwikeo na maleu na mbaa siendu cia miundane ila iemiitwo na kuseuviwa va Kenya. Ngwatanio ya aimi na atanithia masindu cia mimea mewetakana ino yonzi yoka ya kwaka uimi na sindu ile seuviwa va Kenya. By the way, we have used these products until today. All of a sudden we wake up in the morning and say, now we don't want to use them. What has happened? What has changed? Who has given us a scientific proof? And then where is the space of science in this all? Can we go together? Ene sianda andi no imewetakana ndembinge sianza sithitwe isukumia miao kwisila kwa makundi matema kisilikali na kuendekethia kuvingia maliuma ingi alama cia uvigwe va Kenya maitandethio nthi sianza. Perhaps because the majority of our products are going to the EU thinks now they can bully us. We are not saying anything wrong with setting the rules. We are saying under WTO, there is an obligation to any country that changes their regulation to support the other trading partners to be able to bring them to that level, giving them a grace period and considering their position. That is called trade and is partnership, and that's why we negotiate trade partnership. Mewetakana vina maendekethio kuma kwa atandithia nene manthi sianza mena kielelo cha kwikia wia katika tuwa NND kana kampuni mbinge va Kenya sithitwe iseuvya maleume na itina cia yulu cia ndawa cia miundani. For one business to go through to be approved in the country of origin where the product is going to come from before it's registered locally here, it must go through 140,000 tests, which is quite very expensive, and it must be demonstrated to be safe for use. It takes up to 9 years, and costs takes about 25 billion. This is locally like all the budget for judiciary for one product. And all nations share and accept the same data because it has been done under international standards. The same way we are accepting vaccines, the same way we are accepting medicines, that they have been gone through a regulatory approval process that has been recognized by all nations in the world, and therefore, whatever goes through that one must be acceptable. However, local testing and approval process must be done, and therefore that's the reason why. Ngwatanio EU ni cia kulia serikali kwisila kwa yumbe sakwe na serikali cia county ikwata mbau na kusovya mitalatala ya kwikia vina kusovya na kusesea nima na viasala wa uimi va Kenya ziaila ya atiwanesa thiethwa thisovya mawia maingi ma enende ala mekwata cia vanene uimi. I'll speak for fresh produce. We are currently at 150 billion on average annually. If we stop using plant protection products, we will lose 70% of that instantly. So 70% of 150 billion, we are losing it instantly. And that is not going to be tomorrow, it's going to be immediate. Because by the time we deliver our product to the market, our product in the market is an outcome of a process. Can I repeat that? The product we take to the market is an outcome of a process that starts from soil, seed, production until you get to harvesting. So the entire process is compromised as soon as you stop at one point. One, we will not even have seeds, quality seeds, to allow us to work. Dilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma vamusino wa ilovi yenito Benjamin Mwaka. Musesia vau nivo twavikia na uvika mwiso wa Vilingi witwa Mauvoo muthanani wa umuthi saa umwe bala wetha na kwa Veronica Siombua ndatika muthu nitukomana nthini wa kukunikila mathangu maitu tumanthani chau kindini wa ithangu ya The Daily Nation na The Standard kwa uyu tiwa Inesa. Ino ni Mutongoi TV.
Akamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseuvia cintu citu na kithuma yuambia unyamiti ndukanyenda no kili wa itabakana wethe akana aiti ko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia muci ijo keta kithangona aithambia muci uzu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kikita wa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwa nzia mbingi Akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi niwe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yiya kikatumika kwikia leu musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve na naudo chatuenda nimwe tuminie kilungu kila kitianite thini wa kilungu kitu cha witi kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa nave ala mundu siawa namo na hypertension is no stress, just relax. No koma mazana na mazai no komete na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena kansa ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusanongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanio ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda anaitu maisio sia kiswani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciie mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with bami ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda kwabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno kwithi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi
Kuna na kolege. Wewe tongo kibanda. Ana manya. Kuna ambia kwa maketongo. Kwa hiyo wewe mazindula simbesa. Ni mazindula simbesa. Wasia wa muimi. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no sie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no sie bagwa mitango ndipite niota ina bathi kwata hiko ni sakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Ina ukedia na naugo chadini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kilewete wa ninye Veronica Siobua na mutai wetu olani the Reverend Grace Kalama. Hiki ndo kingi wisi ukakule mwitu witwawa nikaenda ngoma sie nundu ewe Kibeti tukienda ansa na mutumia suwenda anza nukosea na nicho kumituiba aende tu utabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa likia na kuimba ikia biti ndani kuugo kaluka seo malume kuongela dina mwini Nionete maondo na nienda na vile na kwasia aume naka mombi tukiva tokani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa unawaija mundu mukaba yono Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Muyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Baya jitembeza isoichaje ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli Inu ni Mutongo TV.
Musiaisiani na ukethiana na uthocha ndini wa ivinda ya ukunikila mathangu maitu mothenani wa umuthi vala mokoni makwa nene thangu ya The Standard masiro makwa nita wa Veronica Siombua na ke muyanya wa Lena wina ithangu ya The Daily Nation na indi kaitulike ndini wa mathangu maitu tumaneni chau kiandikitwe ndini wa mathangu maitu mothenani wa umuthi na indi ndini wa uthio wa ithangu ya The Standard hila ni nayo mokoni makwa ni Mauvoo makonetie Karim Khan ula niwe wai musili wongamite munini wa musumbe wa Kenya muthenani wa umuthi ula ni William Ruto ivindani ya ikwani hila ya ICC na indi Karim etwika taina miaka 51 na ni wakuma British na indi either ayoselela kivila kila kikwitha kitiwa ni Bensouda ula niwe munene wa koti usu na indi ekwatiwa kwitha kuthukuma thini wa kivila kiu kana kwitha munene wa koti wa ICC kwa miaka 9 na indi vandikitwe wake wa metho onthe oyu meitha yulu wa Karim Khan usu miakani isu ulokwitha aithukuma uthukumini wake na indi ithanguni yu nukuona kunitwe visa na Deputy President ula ni William Ruto na indi timwendea uthukumi musio iriema Mutongo TV na indi musiesi atuithi ithanguni ya The Daily Nation uthiuni wa ithanguni tukona chongo cha ithangu tuitwe Raila gain Ruto loss kana Raila ila wende na kugain kana koselela kana kuongelekelia na ke Ruto ni wende na kwasia Mauvoo asume ithanguni ya kana ya The Daily Nation bala tukwithi atueletwe kana ibindane ila Raila withitwe ayasia kana ndini wa kula ila sithitwe siku no atwa zeta ila cia 2017 ni wa aisie kibila cha usumbi na kila cha tumia asia kinene ni kana nituisiki sio cha Mount Kenya na Rift Valley nisio sinda sikuite nisio sinda na akunima kula ingi na cia strongholds cia Jubilee na isio cia tumia masinda Raila na yu nisio cia tumia masinda Raila kiuni chama cha Jubilee na twa sisia yu Raila no likite bona ni wende na split list sio cha Mount Kenya kila tuisini bethitwe bena ngusanisio kwa alame usupport Justin Muturi ulona twikie niwe muneni wo na be alame thitwe mailea be Western Mount Kenya na be ngalikwe lengi alame ithwa mailea na tutabitwe kana ba chama cha Jubilee nicho matumie kwitha strongholds kana kumusinda na kenda Raila nukosa kisio chunga liko imwe nukwindwa ambi ya kugain kana nukwindwa ambi ya kuosa kula mbinge kana nukwindwa ethwa ena atona kusinda Ruto toka kenda that is kenda kaungama kibila cha usumbi toka kuniwa kulola ukite mwaka wa 2020 na ile nukenda atono sinda Ruto nundu Ruto enda alsa imwesi akula ila si atumite mabita musesi wa Mutongo TV Mauvoo asuko likuno methi ya ithanguni ya kana ya The Daily Nation Hedi ingi ndini wa ithangu ya The Standard ithangu namba 5 ni Mauvoo makonetie skulu kisioni cha Nyandarua kwitha uvingiwe o kwa ivinda itina wasiana miongweli kwithwa ikwatikaniwe na munyu wa corona na indi Mauvoo measia skulu osuchu mwa kithelu muthenya wa kwambĩrĩria ciana nana nicio cia kwatikanie na wausu na indi skulu yetwa Uhuru Primary School ula ciana isu ivikie kwitha na wa corona na indi itina wa mithenya mivuthu kana itina wa mithenya ili wakatatu ciana miongweli cia thimwa ciethiwa ciena wausu na indi kiu ni kilasimikithisie skulu su kwamba ubingwa nikenda ciana ile ingi ikavikie kukwatwa ni wausu na indi betwika ona ciana ingi 50 kuma skulu ni wetwa nyai ronko wakatano modelu ni manethiwe mayasi atamena thina wa kwitwa na kutavika na indi skulu su vikie kuvingwa kwa ibinda oinini nikenda ciana ciambe kubwa tuithi thanguni ya katano ya The Daily Nation nutukwithi ya Mauvoo makalonzo bala waitie I would rather retire than back Raila kana kalonzo nunengania Mauvoo mekwasia kana kabake nuka kosi ikuru kote kwithwa I support kana akendhe mwati kana munini wa Raila ni Raila ungamata musumbi wa kwitia au ungamata kwenda kwitia kibila cha usumbi mwako ukite kana kula ila si ukite kalonzo nuithi wa itu osili wake na kwasia kana kabake nuka kosi ikuru kote ko musupport indi weno ungamie ndatona mu support kana ndatona kuungama nake kwa ibinda ya katatu nongamie nake ibinda ya mbe ungama nake ibinda ya keli no yiye anda ya katatu no tukolite bako winda emutumanu ata kuungama ibinda ya katatu nake aite banu kwenyungamia we mwene nikanato ne kwitia kibila kiu lakini ndana nena atwa na kwasia no siokete ingia kasia kana
maundu makaililwa mesani nesa no mayengewa uni tina wa kana asisia ila ya inasako ila ala coalition ya nasa undu meana no mayesi ndu mesani na makayangewa na makaamwa lakini we utu wake ninde ku backup kana nde kwenda emunini wa Raila kenda Raila no kuonga makwiti ya kibila chosumbe musiezia Mauvoo asuko likunu methi ya idhanguni ya katano ya The Daily Nation. Naende ndini wa idhangu ya The Standard idhangu namba nyanya tukona Mauvoo wangi makonetie William Ruto la niwe munini wa musumbi wa Kenya vala kutwika Twitter kana mutandao wa mikumukanili wa Twitter niwithitwe wende na kuyanangalikoni ila yake vala utwika mwaka wa 2013 Ruto alika ubisini aina andwala mamwatie mayando ngili miongo itatu na ekini kuvikia oyu mutandao usu no vikite na kuyana ndini wa account kana ndini wa ndwala metha ama mwatie oyungi Ruto akasia kana kwitha wi mutandao ni kutegemea message ila ukwandika na mautumani alame ukuandika ndini wa mitandao yaku na no ikwake kana ekavikia na kukwananga na ende Mauvoo asu wenda mbeange wivikia na kumakwata idhanguni ya The Standard namba nyanya. Tuithi idhanguni ye 12 ya The Daily Nation tutukuithi ya Mauvoo makonetie munyo wa corona ula twisi ni withitwa gwikalile ndi itu kwa muno na tindi itu ya Kenya iyoka na indi ndi yonde nitukuithi mithenya ina bwitina ni twisikana sherehe cia Madaraka Day ni sinai county ya Kisumu na ikwethiwe kwina kuswania kwingi kwandu na ndu imethiwe mate kwatia mia ile nenganitwe ni serikali na kiuni cha choke mwa kiweta cha changi kana andu ingi kwithiwa makwatiwe no wo na kwitwika kana county cia ngaliko isu ila ni Kisumu, Kakamega, Siaya, Bungoma, Nyamira, Busia, Migori, Homa Bay na Kisii sie na rate ya yulu muno kana andu ala methitwa maikwatwa no munyosu wa corona methitwa maikwatwa kwa hivi kwa rate ya yulu muno twisi kana ivinda ina bawitina musi witu munene wa Nairobi na Mombasa nisio sinethitwa si epicenter kana pe katikati pala anethe wa andu ingine momena munyosu lakini wasisi wakwasiani wana yu county susu musiaisa netha na utalila nisio sithitwe itongoetie kwa andu ala methitwe maikwatwa ni tuinyotu na nikuutisi wakana nimeutisi wakana nikuwetwa kana ni matona kwithwa mayiki wa lockdown no kethia ni mabingo wa baikulikana baikuma la county su kwa ivinda ya nondu na ni kana withie kukunai kwa wosu ni kwethwa kwa nyibanjwa banini na lamena wo county ni isu ni methwa mateki wake kana ni methwa maitwa ni kana tuolange kunyaicha wosu wa munyosu wa corona na indi musia isi yangi ututiani kukuya kana wende kwikia mask utie mwanyo la litoti wakati wakuna mundu longi no yende ya no thamba moko ni kana twithiitwa atona kukitana na munyu ukwatite nditu ya Kenya musiaisa Mauvoo asuko likuno methi ya idhanguni 12 ya The Daily Nation. Usaisia ondeni wa idhangu ya The Standard o Mauvoo wangi makonetie umunyu wa corona ni Mauvoo kuma uvisini kuma hospitalini wa Bagathi vala ve utwika kana ane ndime kwa sene mana atumiwe utumani kuma vala ve muvea wa uima wa mwe meetwe malatie nzanzo kana ila AstraZeneca ya keli na ende kuvika hospitalini usu methia mistali yi miasa nangi ona kuikala mithenya ili matumite mistali na kwema kukwata ndawa itina kwewa bai ndawa kana bai nzanzo ya wausu nende mwikali umwe kwetwa Teresia Njoki wa miaka 65 kana miongo 35 easia abiki hospitali ni ususa 11 wa kwacha na ethia mustali wa mita ya na yimwe na etha na umisio ekala mustali ni usu masaa 3 na itina esa kwiwa athimusi nundu vaina nzanzo indiwe etha na wikwatio na asia ndethimusi nundu vaunivo kuvikia ukwata wikwatio wa ukwata nzanzo isu mwikali ungi ukwetwa Ruben Karanja wa miaka 76 kana miongo 13 asia kana ndini wa hospitali usu wa Bagathi wa keli ni waendie wachumwa ni waendie akavikie kukwata nzanzo isu na ethi ya mustali we mwasa na kalanginya wa keli na wa vainzanzo indi itina munyanya ekutwa Dennis Mureithi ni wavikie na kuthi hospitali ni usu na avikia na kunewa nzanzo na indi hikulio ya kwa kula kwi kali na tongo imaito nzanzo ya ile onewa ao nundu ene ndio ndeni kwatia ni meanene vai umwe wa ile kutwika avika hospitali nokuwa vainzanzo na ungi ajiwa jivo kwa kulena
twithi ithanguni ya nyanya ya The Daily Nation nutukwithia Mauvoo makonetie mukisa ula wai former kana wai mwandiki wa UNCTAD na etwikana kanani wa QC na kwithwa na nula nukwenda kwitia kibila cha usumbi tuoka mwaka wa 2022 na etwikana kanani wa QC na kwa assault mundu muka ula ugutwika ni wa musukumie kuma kitandani abaluka na modela na mundu mukani wa indie andikithia andikithia statement na mukisa ndaisa kuthi kuandikithia statement lakini bado no kukwatiwa kuthi kuandikithia no ilanda na athi kuandikithia na indi kiuni kichukie ila wina mea makwenda kwitia kibila cha usumbi cha 2022 na kini kindu kiulikana na thayu wake kwa assault mundu muka no kwenda kwitia kibila na ni kwatia kila kitumite atathi kuandikithia statement nundu wake ucha kana wendi usu wina uo wa kwithwa ayenda kwitia kibila cha usumbi na indi musesia Mauvoo asunu methia ithanguni ya nyanya ya The Daily Nation koliko hai musesia ithangu ya The Standard namba 15 ni Mauvoo makonetie ciana ila sikwitha ciyunga na maskulu kana form 1 na indi vetwika kana usakwani kana usakui wa maskulu ciana inavikie kusakwewa asi miasia ingi maskulu angi ala ciana cietitwe mevasa na angi tikwana na undu ciana inavitite asi yangi miasia kana ciana cioni nekitenesa indi maskulu ala manengetwe ni maskulu ma itheo na indi pau itheo tukona Professor George Magoa aisia kana ciana ila cia selectia kana ila cia sakwa maskulu ciabikia na kugaidiwa kana kunewa moloto ula wailite nachu nicho kitumi kwithiwe na mistakes ya muthemba usu nende Mauvoo usu wenda kusoma mbeange wi makwata ithanguni ya The Standard namba 15 twithi ithanguni ya katatu ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo mautanu bala mavatha kundu kutatu maneti we skulu manethi wa mamina class chocha mamina mchani wa class ya nyanya na metwa skulu imwe kana skulu imwe na kwa twasisia kwa for example ni tukwethia Immaculate na Grace alama na ina 2 marks kana marks manana na eli na manethi we metwa Mary Hill High School twathingi tuisisia ni tukwithia Emmanuel na Wanye Isanda the Isanders na mama umwe ina 415 no longe ina 412 nimanethiwe metwa skulune omwe tucio kaingi twithie Dan Wesley na Uma na brother wake nimanethiwe ni mavatha lakini ona mona manethiwe metwa skulu oimwe nutanuiva konduo nundu kiuni choma na ote ya kwithwa mevandu vamwe kwa kila ivinda na indi musesia Mauvoo asu numethia ithanguni ya katatu ya The Daily Nation endi ithanguni ya Standard namba 23 ni Mauvoo makonetie ofisa umwe wa usesei ula ukononwa na kwitha avukisie kelitu na endi mwisililwa usu nuvikie kwekiwa mbini vala kwikala nthini kwa ivinda ya chumwa kimwe nikenda abakiye na kumandikana uwo undu uilie na endi munene wa koti ule unenganie utuusu eitwa Martin Mutua vala waisie ikwani yuke edukiwa matuku 23 mwayu wa 6 mwaka 2021 Mauvoo asu mu ofisa usu wa usesei makwata ndini wa ithangu ya The Standard namba 23 na indi twithi muongoni wa ithangu ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo tuyo tunanengelelwa ni Veronica makonetie skulu kana usakuiwa skulu ndu inethiwe skulu ciana cia form 1 yoswa na itukwithia Mauvoo mekwa sababu principals stare at space nightmare as 1 million students join form 1 kana ma principal kana alimu aingi anene ma skulu men na bina mwingi nundu nimekwelesya kana nukwithia skulu ya mwalimu nukwithia skulu imweto na kwa accommodate ciana cia form 1 ta manana na mwalimu anengetwe kana ciana ile inasa kuiwa kuthi skulu isu yithia ni mana 5 kana mana 6 withi alimu men na bina kana nimekwaiwa undu mekwithwa mayoza ciana isu we ungi pe skulu ingi bayikisi yelete kana
yailite kwithwa iyose ciana ona kauni yose ciana 831 mwaka muthelu yu inengiwe ciana 551 na maina skulu ya kuyana kana maina ilasi cia kuyana ona nimabikiie kwithwa maisonga na mbe kuthi kiasi ya kwamba mabindwa laboratory mwe atuka kilasi na indi ona alimu alama usomethia ciana malame na motimo ya nundu mena alimu miongo monza kenda asuna alama andikitwe ni government ma TSC na indi alangi 3 ma BOM 33 na maia nitie mena unyivu wa alimu kila na ilas na indi mena unyivu wa alimu na ilas ni masio kienge mane wasiana cia form 1 mbingi na population ya school wanayoni ende na kuongeleka nundu asiame na ciana ngilili na maana thandatu na isumongelwa inda yongeleka na kwithwa ilasi sienda simanite na indi musiaisia Mauvoo asuno methi ya mongoni wa ithangu ya the Daily Nation Poliku kuone skulu nitunengetwe examples ya skulu kibathukanyo kila mwalimu aelete mathina lawi namo na undu wongele ile ciana ilasi elite kwenda silika skulu ni yake no undu wina maumu makwithwa atatonda kuciosa cionthe no methi ya mongoni wa ithangu ya the Daily Nation. Musaise wa univo tuvikia mwiso wa ukunukiliwa mathangu maitu muthanani wa umundi ndikwate kana ni wavikia na umana maundwala mandigitwe ndini wa mathangu maitu na indi na uthi ukekwatia ithangu yaku ya the Daily Nation na the Standard ukavikia na kuisomeanga ndiange wetha nakwa Veronica Siombua na kwa nitawalena mwende omutinda ende ni muvea tuko manenda tikambuthu ndini wa kilungu cha amukaiva la tukwithatine na nisia ni maundu meva malasima mwana wa ile ni kwikwa ni maundu meva malasima mwanani na ende utumani waku wetuma ndini wa namba itu ya studio ila ni ile 395 ili 395 na utumani usunu kwitha witu vikia ndini wa Mutongo TV na ndini wa kilungu kila tende na kwambisia tulatu ukulia ni maundu meva malasima mwanani weta musiai weta mwaitu weta nau ni maundu meva ukwisilia maile kwitha mema lasima mwanani waku ethe ni mwana waku ethe ni mwisuku ethe ni ngana na kana konde ni maundu meva maile itha mema lasima kwa kana kaku kwa uyu tiwainesa inu ni Mutongo TV. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana waku wa kwaila na wakwendese nyi muthana wako wi musiovyo na yu ni nao kethiana no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusia sema wiya meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututevya na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela ndu ndethesi ndu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana ndo itumia neta mundu ithi aya nda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pe soso wako itha ya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwekwana yundese aloni na andu yikalanye na monesa magakusoisia nduka mimi tawa Steven Mwamanena okethia na no thoche kilunguni kicha wiya ni wiya wena kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.
mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yimwe akamba twina kisese kia bonde vala ui nituyumbanitie kunengelelia Mauvoo mavivithye maruo matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika ni nthini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool kuone kusio ku swimming pool mpaka ya siana and I am your only inye swimming instructor wenu wena kwenda kwambela nzumbwa nina family yuni wena nina family no yuko uko nzumbwa yu nzumbwa niki ngoni nyandija mbona kuyengo mambia mbesa mbesa ya kumende ila ngo ambe yu oka wajikaza kini ona ne mutu manjiko kuwi nenda umanai sindu iso ndo wandikite bai nuthe asia kuya kwa sana ukona bana na kuwezeni na mtu wapi tena kumate sie naona muite ndianga wasitu tuwe mbeza ndina sio jije ne bidingo kuliza na kuliza kwa kuliza kwani welele jau kuliza namba yako ndo hizo zenzi ni wapi nduye namba kana ya ndo namba na ule kone andike kaya moni napo cha mweleze itaji la kulut ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kidanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mudemba mo be we wendiete baba ma utubia ba ngunite wa maiki lija kase no suka se nika se Benga solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanywa nonge kilawa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kilawa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba baya jitembeza ichajuza ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli kana witha ike okoa yena vinya muno yu watu anatinga okay na tetanus no wauli kande ni nerves ukatuma mundu ambio tura na uwa kana nunde ndawa mundu amina kwa tetanus witha watendawa kila kingi ni Haemophilus influenza yewe munene wa kwete meningitis yewe munene wa kwete infection ya matu na yewe munene wa kwete pneumonia nayo na wa meluko na tonsils okay na isu nundu wa nzanzo ila yambia around mwaka wa ngilile around 2002 kwa vikaju itwanete muwala mateto na bacteria zita influenza madhaeta muno na ni zanzo ya katano ida hepatitis B. Hepatitis B ni virus na nini kimuno kokwito na niyo yetae sana ila mwigo mundu inayo cancer yetema
kana wina muuku iyo ituma yetae mathina acu na itutungia serikali ndongia nundu ciana pakuvira cia na miaka 0 kufika mwaka 10 ninde kwatira nzanzo icu na yo isi ya mundu kukwatwa ni hepatitis B na complications ya hepatitis B sana sana withi atemeta uthukuma na yekala muno yeta thina wa kenza yatema kwinza nzo ingi tina wa chuma cia 14 cioka mwai wa thanthatu mwai wa mwanza na tumita flu vaccine ezo ndo imekwata thini wa sibitali cia serikali na mathana na daktari nza nikana utone wesi na yetu isuvia kana kukwatwa nila tumita influenza kana ikua yii ndio kwata ciana kwa hiyo tana wa mwai wa thanthatu na mwai wa mwanza mwai wa thanthatu ni tunenga na vitamin A na undu vitamin A ni macronutrient kana muthemba wali ulosi ya na nenga twana vina wa kukitanda mwau na mathina ange kuma butwenda mwai wa kenda na mwai wa kenda kwitha na nzanzo ile nzanzo yambe ni mukambi na mithenya nu twenenga na mukambi wa katu munenga na mukambi measles and rubella ni thengeanie no ni mundu na mwana inya na acha ni ucio wa mukambi na kila tuonete ciana nyingi ninenga nzanzo ya chumwa cha thanthatu chumwa cha mwanza na chumwa cha 14 lakini wengi ningi cio usilia kukwata nzanzo ya mukambi ito kulia ciana asiaini kana watu asiana cionde de chavikecha meikenda wetha ni chakwata nzanzo cia mukambi ikana tusie wa mukambi ala ko ni mezo mukambi no wa umo wa ciana kwa wingi atukaleoneka ciana zitu nzanzo undu yailite wa uzu ambia kusioka na kweta thina mwai wa kenda no gutunenga na yellow fever ko kitu fe kandi mwinenga nae lakini ko kitu kamba ni yenenga na we wenda yellow fever no nenga we no wenda ukaiva nikana wethani wanengwa kuma bubu nzanzo lenge na kana hospitali ndile ingi dinge ni ya mwaka omwe na nusu na yene kutungilirwa kwa nzanzo ya mukambi kwa ni kana twetha twana kwa nika kwa nzanzo ndo vailite kero kwa nzanzo ya kusiawa ya chumwa tandatu chumwa 14 meikenda na mwaka omwe na nusu na isi jotu beta routine vaccination kwenza nzo ingi lakini beva neni isi utana kwata deni wa private institutions likweza isi no weje vya sin deni wa mipango kana deni wa nzanzo ila siatawe ni serikali kwa vaccination ni kindu na mudenzi ola musiotwa na mwana waku ela no kana musianie na mwau no hakikisha kana weke kana ni weana ena avyanzeo na atena mathina mamwe ino ni Mutongoi TV. Musiaisia ni avikaila isa ya kuvikia na kunena nyandini wa asiana situ na hindi muthenani wa mundi chenena nya yulua ni maundu meva malasima mwanani na hindi ila tunene ya yulu wa maundu malasima mwanani tinene ya yulua ni maundu meva musiai waileika mwana wake na ni maundu meva mwana waileika musii wake ni maundu meva musii waileika mwana na ni maundu meva mwana waileika musii wake na hindi musiaisia utumani waku kanetha wina undu ukwenda kutuma ndini wa studio situ tuma ndini wa namba itu ya studio ilani ile 395 ile 395 na hindi utumani usutu kuthati ukwata na imanavyo ndini wa kutuvikia kana simoni ya kundu vikia na kutilwa kindu oingi wenda utwatia ndini wa mitandao ya mikumukanile witwatia ndini wa Facebook ilani Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official na Instagram ni Mutongoi_TV na hindi watu atia kukuonde nogo vikia na ukwata mondwala Mutongoi TV twithaturika kivo kilungu cha amukai muthenani wa umundi na hindi ina ulocha tutambanye mwindini wa kilungu kitu na hindi
tuvikie na umanani maundu meva mwana waileka musei na ni maundu meva musei waileka mwana wake na indi nikalivo aini maitu muthenani wa umundi muvikie na kutavia siaise ninywa una mumite ba. Asante. Kwa asese mitu ma umundi nyene tawapita mama mwatua kuma Kitui town. Asante. Na kwa masitwa nitawa Elizabeth mwikali wangali kuma Makueni Mboni. Na ndi mwegwa unene witu wa muthenani wa umundi ni maundu ma mwana ni mevala malasima musei waileka mwana na mwana waileka musei lendi ni enda twambio baba kubi maundu mevala mwana waileka musei waileka mwana wake ila mwana munini. Kwa musei undu waleta kwa mwana wake waleta kuyo mwana wake bakubi nake na akasizi aka make sure noe kakwanzi ela elite kuma munini nikana ibindela kuzobika pando ananeve na yakwata usindu syake na akwate kwiyongamia withi nwa manzi ya maisha masio kana ke kailila nenyake kana ithe yake akwase kana mama ndanda vyona tata ndanda vyona kuni jukumu ya musi kunenga kana mwele musio wa ndeto ya Ngai wa ndeto cia kumuthuthia na kwea kana kuki kana mbene Wow, Elizabeth na kuni maundu meva musei waileka mwana ila munini. Kwa maundu ala musei waileka mwana munini kindu cha mbere ni kumonia wendo na kumusubia undu bailite. Pena nyamwithitu ciita basic needs kwa kana. Saingi musei aleo subia kana ke kanini na sindu ila ciailite kana sindu ila civata ci muhimu mwanani. Saingi umwana ni wiana na ende kuyana sindu ila musei wailo munenga asiona ambio siona kundu kungi uji saithiani wambia kwigwa ate musei kubala be musei wake kube bata wa musei kunenga kana wendo na kukonia kukonia wendo na kukonenga basic needs kana mabata mako akakeanisia nundu aleo keanisia nike ubikia kwithia kaita mani maisha angi matema abukuona kaya. Na ndini ilo kwa ndini wa mabata ma basic needs nini sibe musei utesi mwasu ni meba kana be kana kasiye kana kangi yani kana kakwata mwana ewa mwika munini na ndesi iyo ni maundu meba malasima mwana ni munini wailo ni kwika ila tu kwa basic needs kana maundu mabata mwanane Peter tuyaseni maundu tameva. Kende chambe ni ku make sure kana nika kwata mihelela yalite through mele kumakeka nini na ukanenga mwana liula wailite uta kunenga mwana sindu no manzi ya mwana liu kumemo nini na uka make sure kana kane katika environment nzeo kaka kwata ngwa kakethia ke sawa kana kakasoma kana kaka manthani na tungi kabunde sokotethia tungi no na ukwithia maundu nimethia mesa mwanane. Yes. Udungi ni wiba Elizabeth wa bata mwanane ila sieta wa basic needs. Ila musei ukuya mwana pewe na maundu kadhaa waile kumana kana waile kuelewa wewe mwene ni waile kwika mwana especially mwana munini kindu chambe enda mwana waku nasi enda mwana waku na wamina na kwenda mwana waku ukamanya yoi mabata mwana une mau na ukampikia kumeka kindu chambe ni waile kunenga mwana liu ila wanenga mwana liu na mwana waku ala liu abona ndakesa kwitha neswani yako ikata ya kwenda kuthinza kana ya kwenda uthi kukosa kindu chene indi wae kama mwana unaanza kana wae kama itwa kunaanza mwana munini ukesa ethia ila nzani ya mwandoa na ni wambi uswani ya kuthi kwikana ikana kuthi kosa kindu chene kwa uenda kusia mwana waku ekale kwaku na ekale na mwikale musio ponia mwana waku kila kingi uya mwana waku ngwa ndukendae o mwana waku aendae mutwikie wiebo ukaenda mwana waku akatembea mutwikie nangwa itenzeo nangwa ndikwa sengwa expensive ona ndukwa wengwa expensive lakini musubie nangwa ilotonya kuwa no ithesia ekale mwana mutheu kila kingi ni kusubia mwana na kumumambia bandu utonya kwikala bandu utonya kusomea na bandu utonya kwikala yani na weta musii mwana waku munini wa musubi uketha wesiania na maundu mathuku nundu walea kwisiania namo kana kaka kekala na ciana ila ingi na kakabikia kwendewa ni mwikalile yo onetha ti expensive ukesa kwithia nundu sindu isu kaisio nako
kakabikia kwendewa ni sindu siene na kabikia kwitha na tabia nthuku ya kwenda kumanya sindu ithi cio ndonyo ikwatata na nundu ni wakaimie bau kwaku kakendewa ona maybe no katonyo ukujia kabikie kubikia maisha lake kaata kona kwa weta musiai bebata wa kusubia mwana waku etha ni liu ulotonya kukwata seubisya ciana cia kuliu na uibundi cia kwikala cietingite na cianiwe ni kila winacho waibundi ciu ikiana ciu na ikekata ikolwa musiaisia kana musei utusiaisie ni kwatene wavikie na kumana ni maundu meva malasima ma mwana ula munini kana mwana ula wende na kuyana na indi maundu ala mewa malasima kana basic needs ni kunenga mwana liu kuthowea mwana ngwa cia kwivika na indi mwana kwitha na vandu ukoma kana vandu veta musi na indi ninaikulio kwenyu hata imaitu kisomo no asita basic need kana taundu wa lazima mwanani kita ni kindu cha lazima mwanani nundu wa leo somethia mwana wa mosomethia mwana through mithatile yaku ya kwazia agunwale to kwivia kana inyaku nwale to kwivia wekoteza mwana nundu kana kukethia kaino uwezo katona kutethia niki ndo akasomethia na kekala ta mundu wa ndithia na kena atetheka yu ku expect kana kaka kotethia kekeza kutethia nundu kindu cha mbeka ya kwata wi ni wana na ka kwata wi no akabundisi utonu nundu kule osomethia mwana na utonu wa mwana no aleo masomethia na nini zinaweza expect le mwana yene akakutethia kwou wale osomethia mwana weko mutonea maisha make na akenda kethia no zwata na kutethia ndakatwika mwalimu ndakatwika kila we mwana okwenda otondu ithi ya kwile no we ya mwana ethi kila we mwene ukethia okwenda ya mwana na we mugundisia na we mweya kwanza ila mwene we ukwenda ithe wenda kethia ndakitali ya mwana zuta ndakitali ithe wenda kethia unduna mwe ethia undu ukwenda nikana kutethia kisomo ni kindu cha maana wapata mwana kisomo weko muima na wamwikia nduka akilini nundu wamwikia sindu cia dunia na wamwikia utonu ona akenda kasomethia yake na witwika generation ya mbangania kana uko wangania ni wandianzi na mebanga na nyanda anzomethia na kwa hizi akongozia ni somethia yake ndisomethia kuweka utonea uko wako usia wako watonea usio wako nundu kana ukikasomethia yako kwithia musi waku nwanangika na indi nenda tu mendini wa ciana isu nini ciende na kuyana itesi uni kana ona kae bomande waliuka tesi kuthi kwa mutu iketiliu kana katesi kumenya nza isu na tuirindini wa ciana isi sinananga sindini wa maskulu ma secondary mwana usu kana mwana ula wina katikati wa miaka ya 14 kubika 18 bau musina ke aile kosa kilio kiba kana ile osa mwana wiba kana ni maundu meba ma lastima waile ika mwana usu ni kendo kethia akilanilia kuthi university kana colleges kana so tu kana kwake mwana usu nesa kwasia maminda ambika una kana ndatinda ambika una na nundu maminda ambika una nicho kitumina kwa ndeika ama kwa kana nicho kitumia umundi ndena kinani kwirwa njai kuona Elizabeth ni maundu meba kana kala kusena sia katikati wa miaka 14 na miaka 18 asiai maile kwika ata kindu cha mbere kana asie cho kisomo kwa mwana isu ni right ya kana ona tita lazima ni right ya kana kukwata education na sindu mbingi kula kwi musiai kwa kana sitha si rights yako na mabina maingi ithi asie ni tumia cia ciana ukesa kwithia ndui si right ya kana niyo miau no kaka lazima cia ku ikondo cha binya cha lazima utesi kana yo isu ni right ya kana kwitha kecha kena right ya kwikala kena right ya education na sindu isu nisio wailotethia ni cena koni kenda kekata kafaulu juu kana kaka na mina kunene banga kwa musiai ni waile kwatiania na kana kau na kukakanya na kukaya na nzila ya ilite nikenda ondo na umanise na kuba yanthi keanite kaikoke kwa sianzia kana mbatanga bayulu nundo jubani koko ka wisaidi akana nikambia usumbwa ni mianile yako nundo juba akabikia kamina kila city juni sikambia yako change ukesaidia juni kambia twika mundu muima na weta musiye thando cie mwana waku aende kuyana kwithana changes mbingi na yu hali ya kwitha wiba kubi akana kani katonyo change na kayisa kubule kayisa kutula muti itina kwa uweta musiini waile kosa mwanyusu na kuseisia mwana waku na kumota kulingana na ndu ibinda yendete
na kaika usonocha. Wow. Peter, Yes. Serila sina miaka isu na sio asima ile kuikata. Niazia kana kasunga watambesa. Kana kasunga watambesa na kana katozunga watambesa. Undu ya silingi pesa sia kungili umupando. Na wewe kalanga, na wewe siba. Na wewe kalanga wewe zije kana sioba. Neno kwenda zije kana sioba. Waiya bengi no kwenda zije kana wiki usunge. Yo account yako yende yata. Unaona? Ku mundu aikeno ni mundu wazunga watambesa. Nundu nwamese unjeuri. Noze mbeza ni nyunga. Mbeza ile ana muke. Pe mundu pe ndola makwata nga mbeza no akwe panu mbe ni wata pena mbeza. Nono nokuwa muke no aso yecho. No aso ye mbeza. Ku mundu akuya mbeza nondo mota musi nakana kake. Nandi to manai. Mwana wakwe boyu. Kibezi kicha kwakiba. Nganieba mwitu wakweba. Nundu myaka la wabika no wabika myaka ya kuteswa ni dunia na kuteswa ni maundu mabayo lwande. Kibezo ona chana tabakini akwalo ni mwi. Mwitu ana nabaini akwalo ni mwi. Abika myaka yetu kwenda myaka 18 myaka tukwende. Ethia munduzu uya wake alo ni mwi. Na mwi no tumwe kuma ba kwa bandu baasa muno na mao. Okwalo ni mwi. Ku muzini mundu wasunga mwana usunge mundu wa muthembo. High school kana zaila ndiye uma ute waku ebundise mundu maingi. Na amezia uwe na uwe utamutevia ujeuri. Ku muzisunga mwana uzu usunge mundu uzu kwithia we muzungu musunga. Eto andikiteta lakini mundu uzu kwithia pamoko ni mako. Nukwenda mano iye pa wekalanga umusengi wekalanga withia kubenake. Nikenda na kathia ile chema ndo ni mathuku. Na amina kwile chokwano. Amino za mamula, amino za mabangi. Muzindu kwithia ndo kwetete okaza. Mundu na atwana keba ndukethero na gwetete no niwe walikili ku mundu ucio ni mundu osunga nikenda umande mitaratara ya kumwenesa na we muvunde cio to mwe kisingingo oto mwe yue niwe zengania yue niwe ziwe apana mwana wa muthembozo ananga wandeto ila mbui ila cia sobetwe kaza kwithia ne mbui no ndo mata mutu temana mutu na kibanga kila chwepi ndo be mutu pe medo mongomo udatamba na gita kini lunzu ikimutkin kibanga kiteke no mwana zo abikapu monio mutema na ndetula mbui ila sia wopi otomo bitha kendo nikana nake nesi tata ndabo wangu mama ndabo wangu azima ko imekwenda ngwe nikana ezeloa sini ezeloa sokoni ezeloa kuthikuthia ezeloa kwikata ezeloa kuma school noezi mbe pene kuli lakini wa mwea kapata ikuli umepoteza ni wazi tamusi na ndi miaka ni isu ya ciana ni iboithia kana kaende na kuyana na kaende na kwimana koniko na mwiyende na kwiyaliula nake musei ngalikoni ya kitindo aile kosa mwana wiba kana aile kwika ata kwikithia mwana usu ni wetha na kitindo kiseo kana ni wetha na mwekalo museo ukethia aikilanilia ni mwana waku ikwatwa yu ndinena ni asia ithi musei yu o ciana cianite asia yengi nuka ukethia ni wambia kuonania kivathukanio katika hii ciana ukesaithia weju uyasia nyengania ni weni tabasi yake wa na ni wengwenda na uyuka uichumilia mpaka ciana ila ingi ni ndonya kwa asia weta musiei konetha ni wendete mwana waku mwe ula wiwa akuiwa na ata ukosea ndukende ciana ithingi imane nundu ciana ithingi cioka cia mana kana kweli ngania ni wewe wendetwe mbee witu ciambia kwacia musamo kana sama wa musiusu no isaithia kana kakekala buka keiwa takale ilwe no isaithia kekeiwa katena meaning ya ikala musiusu na ni musiwo ni musiwo kwa weta musei ila ukoya ciaku na ciana ciaku na ciana ciaku cioko cianite na ona cia bituko stage isu ciambia kuthukuma no cio kuyanena ciana cionde na etha we winondu waku wiengoni onetha no enda kuma reward no cio kabatha kana kuthika lake ukariward kana on secret in secret wena ko mwele ndio na kiuta kieto bathukanio nundu nengi su ni feeling ithaje ya musei lakini ndukende kuonia ciana ila ingi kana nyekana ka niko nikendete na nike kama ucio aya nundu nye niko kambiwa na niko keka ciana ithu cionde ni ciaku na wailo cienda cionde na wendo omwe nikenda ciana sisi ni ciendekete ni chao na ciai museisia ni kilungu cha amukai vala tiende na unenanya yulu wa maundu meva malasima mwanane ni maundu meva malasima mwanane na indi tenena yulu wa maundu meva musei waileika mwana wake na ni maundu meva mwana waileika asei make na indi etha wina undu kana usungio kana ikuli wenda utuma nambani itu ya studio ila ni ile 391 ile 391 na itu kwithati kwata utumani waku
wengine tumendeni wa Facebook witu ila ni Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV Mutongoi_TV na ende nukwitha witu kwatia ndeni wa mitandao isu yonde. Musiaisia ekatwende na kidungu kitu muthenani wa umuthi ndikwate kana ni wende na umana kindu yulu wa ciana situ na yulu wa si maitu maundu ala maile kwitha mayika ciana situ na maundu ala ciana sele itha sayika asiai maitu. Naende Peter nitwasisia muika usua kuma miaka 14 kumika miaka 18 nao katika yu wandwa manema ni ya mundu tono thi wake asolia kana akaemandio kimundu chake cha muthena musei aile kwika ata ukethia bado nundu bado no mwana ukethia mwana usu ni wetha na thayu musio na oninde isa kwa cielo kwetha na musi wake asie maminda andavya una maminda ambika una tata nda ambika una makosa au kuona ona ndika familia yakwa nukithwa asima kwa mayai kata mayambo nyanzia musi na oba aile kwika ata mwana wake ulawe na miaka yateze kuma miongo eli kubika kwambata musi kwa mwaka kwa mwana wa ibindesu no alitosisi mwana akalate mwetu kana ke mwana chake akamukuli anganya no isio kwata bandodo kuma isibe asia mwana mina kumaluka mza wa musi we musi asia we yuzwe ukethia wetelo simu kuma kwe mwana usu we ndukezo ko ne mwana usu simu mukulie wende hata musi no sio akatia we kalaba weka hata uyu no kwati bandu bakubalwa ukekala wekulie mwana na wende hata uyane kwili hata ukatia no katia ukatha kwithia no sio kumanana na mundu la wandikite mwana wako weta musi eka kwigumbatilio bumusi na kwikala wazi yumngania no endi ni mundu munene aka kinu nekyape ni yako yanza na njo kuwa zingi ukuwa ngania ndenda kuoneka ukiwa mtatangazo akiwa mundu ndakuoneka ande ndakuoneka eba na mwisho nekie bana no sio musikala atie mwana wake ithane kibisi ithane mwitu ukamukasa mwitu ukamya mungi sisi ya musi ni museo sisi ya yuno thukumie sisi ya wikatu sisi we manza muse utwawe ona ithane kimwana ke ukakikasanga banini tiko mukala hata ukamya hivi utwane nendo utwane ukamuneni bengi bazini mezo neni ni mezo balamatina ukaneni mwana ke ukamya yupalo bikie mwe ikati yu no thukuma kana no wangi ukatwa kibalwa sisi wikona ukatia mwana ndukaleje mwana ukazia yinu ndu inu athi uthukuma aiwe inu ndukanena aiye no sio kuneni mwana no katia ukaze mundu mekale akili ata na kile pindo kwithia no kendo mwana nduketekele mwana athi ayukuma January ayako ko musi December umwaka umwe athipa ko uthukuma we wa kulika kibuni nzino katwika mundu ndakeza kumala ndakeza kuonaka no sio ukatia mwana kufundisha mwana kusioka musi pe andu mumalo kunu ndu musi matwa ipinda yasa o malo kana spirit ya musi na kala mundu usioka mituke kana mbothi kwa blumband to fundisha mwana kusioka ukamufundisha kusioka na wewe fundisha mwana thukumoka mwe nenda ngwikona pa musi ukathoka lombe ukathoka budi ukathoka kuku nundu neba ngusubia ona ciana mbingi ukona mundu labda ndakathoka kinu musi nundu musi ndamunenga mwana wa kuthoka kinu kikethia kiba musi nucio na kumusi tunga mwana musi na mali kwata mbeza mwe ikona ngakusubia ona nikena nake mwana nake ewe kumusi ni walite withio na kuenza no kumana pena ngombe ciako simusi na to yosisia pena mbuzi ciako simusi numba yako ila mama mbina yake musingo ndozi kana ina muthwa ukwithia no kwigwa kuya lakini akili yoba iyo musi ini nduketekela mwana ume musi athi na ba ethi atia bathi yes asante naende asei ni mwegwa kana ni mwaile kubundisa ciana kwitha sina akili ya musi kana kutungia ni ya musi naende bitikili itu kwate mautumani menyu manini ala mwende na utuma ndini wa namba itu ya ile 391 ili 391 na itu kwitha tiendea na kilungu kitu onda tika mbuthu twabikie twamina na ukwata mautumani asu naende umwasya ni Jimmy kutoka Limodo tumokwati chenesa naende limuvea ngia kasya mwana ni waile kunengwa liu kuwe wangua na kunengwa vandu vako koma ni Motiso nyama ikuma mwane ilima naende nitakwata utumani waku Motiso ngia kasya tumokwati chenesa
na ndana weta isito yake ni movieta wafikiana upata utumani waku ngia kasi nichezee moja ya Ken jamani naende kisa ya mbali no kwata itina wa Vilingi wa Mauvoo saa mwanza na nusu wathi usu itinu kwatila saa pau ngia kasi tumu kwa itinesa kilungu ni kisio naende ni movea nundu wa Mauvoo manyasu mwendeye na utuma namba ya utumani ni ili 3 kenda imwe 5 ili 3 kenda imwe 5 ngia kasi Mutongo TV nusio nundu wa kivindi kiu nusio musihi kutinda aimwea nusio musihi kutinda aimwea nuku mumania akwitia mbesa na uimwea wa mwandwe nasio nicho kitumi cha kwenda ukuumania ndethesi na muitinda nesa na ndi usio kule kana though ikukigamba je ikweleka kana ni usio musihi kuya mwana nuku muumania kila ivinda nikwithwa amwiche mbesa atenasio mwea ndenasio na ndi nitukite vaukwa ni maundu meva mwana waileika musei ni maundu meva mwana waileika musei datika mbuthu sio sia vitavika vauni tukwitha tisungia ikulyo yako na ndi kwa Elizabeth ni maundu meva musei waileika mwana wambia ukuyana wambia o kwimandia na wambia kwimana ni kwa teta musei ni waile kuyana na mwana wake undu wianite undu mwana wianite naku ono ye akana we akana oithi skulu na kuathi skulu na kwa akilini kwa hiyo undu mwana wianite waile kuyana vamwe nake mwana yana mpaka oka kutwana na wesaithia mwana oni wambia kuthukuma yuni wauma musi asia ya ingi nundu majao ni asia nasio wendo na majaa enda kuthengiania na ciana cio nicho kitumiona undu Peter wasia kana kauma musikacia anye ba musitandisi okamituki na koka yasia kesa kwa lifestyle ingi na ona ciana mbingi ile a kusioka musi ni kwenda ona ile a kusioka musi ni kwithia musi bai mwana ona ciana mbingi ni sakwa ona kulea kwisa kutwa ba ube asimo simply because musi yunda aitha na mwana wa kuthengiania mwana wake na makatuma ndu wewe o mwana ona saingi no tona kwacia nyilanga akwata mbesa ngathama ndethama ni kwitha kwa ina mwana wakwa akanyumba ethama ni kwitha ndona abe mwana wake yani ndena ingeto mwana wa mbe musi ni usuwo kwa uweta musi o mwana ambia kuyana enda mwana kumwete musi na kumuonia kana ba unobo musi indi onetha no kuthi bandu ukesaithia athi kwanzila ja ilite ataendete na kuichango ataendete na kwasia nyitakatiba tata ni thonaki bu lakini tata ni ho atumie ni kata kana mami ni ho atumie ni thama kwa u nusio kuthengiane na musi kana mkonia mwana pa unobo na usuno we musi ciana mbingi ona nibiki yao na kuthama na asia ni kwithia ni monanisia wendo mwana akasia nye mami bano na bata ili nesa nienda kumantha bandu na ngathama naku wese musi yusu ni wathengianisia mwana ngoni kwake na amoete bala bakubi nake kwa musi ni wailite kosa mwanya wa kwenda mwana na cha keli kuyanania ciana cionthe ciana cianite ndukona ni kana niko kasio na kai ko kathuku enda cionthe na cionie wendo nelo kathengiania nacio ciana isu ikautia na mabinda maingi ikaenda ona kukila kundu ukakula ciaende no mona hata nakuie lakini iyona siwa sibata naku na ikatembea kila kundu naku ikatinda ikuikite moseo ona mpaka ona sio isu si utamo kwa cia kiumo kesaithi ona iyisa kumachao kanywani kwako naindi musaisia bitikili twende na kilungu kitu naindi tienda ulika thini wa mwana ni maundu meva waileika musei mwana ni maundu meva waileika musei naindi unenenya wito tuyambia na kana kilungu kiu chapa kana pati su tuyambia na ikulio ya musaisia uno ule kuliti Mutongo TV no usio nundu wa kivindi kiu no usio musei kutinda ai mwia aikuya no kukumania akwitia mbesa na uimwe ndwi nacio na woki witha ndwi nacio uithia ve mwana umwe ukwasia niwe umutethacia na aitindi ya kumanga ila ingi Peter wese musini mundu akwithia na ngonene na kana kao kwenda kumania ndwa katavika wakio kasia na newe wio wo wese akana kau na wakaya na kana neba we ukwenda kumania kana kae ambako ikulie kuli wakabundize chao kumakeka nini wakabundize chao kumakeka nini nikana wethia wakete kako yakahingwa either wethia yako batena cio kana ko batena cio ni chao kila wamufundisi na tio sio kwethia we lahisi kumania kana nundu ithia mundu ndena kindu na kwethia ni ondeingwa nawe no kwendo mumania
na iwa mumane na ndena sie ogwo kiuma ju kiuma kwata kizio ko kwa kuna gwetwika musii wawo okezo kukwene wono ndo umane ya mundu ndena koza umane ya mundu ndena koza no amumane ya na ndena sio kwangelekana nawe wazia wo kwika hata wo kwika hata na imundu kwithi atotaliona ndena pesa no usio singe musii kwelo kama na wewe ngania mbya ndingwa na wapo wandu ange methe ya mundu eka kindu nikenda ngania uze kwithia ndena mwana wa ngota pipa we sinusika wanu ndo asiana nikana mine kwikitania musi unaona ukwithia we kwanza yumba ukekata yani unengane mbesa wenenge nyaku mbesa daily nikenda uni block nye umbinge nye twisiane iwe ukwithia wenenge musi wa kumpesa bandili na kono ndino wezo mwanu ukwithia umona ila mbingi umwe mama taleta kuteve no atusi niona nikenda umblock mundu ungi nikenda we muzi ni akuthi otio taito ndizicha oti witheka shindo wewe no sio kati ya protocol kasisia kama mtoto hana elewa tamusi mwana onde naku kauwa kwataka nini no sio kushare ndukoze tuanze wikiti na kwazia wina ndwingwa ilikana no ase iwe na kama uko nayo peana then ndwingwa ya nyaku ngoma mbya no kata na gundo wako ne wazimu ni nyaku ndokene kwaze we mama utinda umbetitie utinda umbikite utinda nende kwani utamanaka na kwithi yaku muziwa kuti mundu akwekeze tsindu izo nundu amutabia mani ethuki siamane uwe kwa kumbata lakini ndo mbona vya ndali tukonanga no it is ni usio kwithia ukiwa uko nayo nenge muziwa musindu kethia wela zikumania mwana iu mania mwana hata na bindi tusio kumania mwana we ndwizi one akethia chao wenda ibinde ya tena sio no ibindo nini ukito kukwata oya na kuna ngombe zimpingi na yako kwika maondo manene ina ugwithia kuringirete no mane mwana nona sio Elizabeth utona kwa seta yulua utomanyusua asi kumania siana ni kwithwa sina mbesa nyende ndonya kwa sia ikolo ya musia isiosu ya kumani wani kulia kunenga mbesa asi kindu kimwe nitaile kuyani siana situ na tukaelewa kana kwi seasons kana kwi mabinda masindu na ibinda ila mwana wakuwethia atewe yani kana atena mbesa weta musiei ni wailite kumanya kana mwana wa ibindani yinde na chao ndena mbesa kwao ndwe demand na thinonge wasini ku demand match yani kana kwenda muno ona kubituka ukokethia musinu ni musubiku ni mwana no utatete balotona onetha mandai balua no mandai balua okila wakwata akaania kanenga ni musi lakini wisa ithia yu musi yu ni wenda muno saiti wa chao wa undu mwana utonya kumotethia kana saidi wakwati wake na yu enda muno ni bobe ukobikia mu mwana aiwa nundu musi yu na wendi mwingi ni bobe utuma asia no kwikata no kumumania nundu nde ukwata niwese ena wendi mwingi mbewo kwati kwa ithia asini taile kwibundisia kuyaniwa ni kilasiana cia tunenga na wati ya wamanyaka naka kukethukuma wia mwao na nitaka kwata kindukia nata yakonenga kana stress ndukaka nenge kukathinia ngo ila ke wiani kanenge wa kuyaniwa ni ngo nawe mwene oyani wanikala kana kekata kaunenga kila kingi siana ijathima wondu umwe ondo siana isi awa kila mundu asia wana wathima wake na mawathima mau makula kuinga imea maanitwi kwitu ithiandu kwao kana kama nikatona itha o kanengete o ukwati mwinga ingi na kaka ngi ukwati munina ngi weta musini waile kusisia noko ibanoka elewanisia na ithisi yaku kwao etha kana kaka athimangitwe muno nike ukutethia muno ndukameneka akatathimangitwe muno kaunengo kila kaunenga yani wanicho no ikathima kaka athimangitwe muno kaunengo kila cia kaunenga yani wanicho no yikata no ikathima nikwithe wa mathima makaendea no siombe nambe Nani musiaisi ongea itie mwana ni wavata mavata make ni maile usovi wa ni mukwati chenesa ni Junior Antos ni kitengela Junior ni movionge kasa Mutongo TV mwina mavundi sio maseo maasiana ni Julius Muliu wa Dhitani mwingi na ende ni movea ongea kasa Mutongo TV mwesawa nita wa Purity Paul kuma kadhiani salimia Elizabeth na Peter na uwaambie wanaongea mambo ya ukweli. Mungu awabariki sana. Na ende ni movea nundu wa mutumania sumu ende na utuma ndini wa studio situ cia Mutongo TV. Na ende tinia nani cia yulu wa maundu ala mwana waeleka musii wake. Ni maundu meva malasima mwana waeleka musii wake. Kindu cha lazima mwanani kana mwana kutethia musii wake.
apart from pesa aitoboa inya waku ukaboya musii waku nundu no wakubicha bu wabika uyu kuwa wili no wakubicha ukaboya musii waku uma kuboya musii waku ukenea kutethia musii waku undu bailete uka make sure musii waku ni wa make sure akoma aite uka make sure musii waku ni weweka na uka make sure musii waku ni wekita ngwa undu bailete wa mina thukuma make sure sindu icio no aitonga musii bala pe musii waku wesililo nziani isu na nwezi mundu amino ambeyo kwa emini ya kusioka etina ukwithia usioke wili takana mawazo maku ni mambe ya kulela nundu kila onakwita nunabikisie nunatethesie mwana ucio nakwata wea yu maundu makwini ya kulela akili ya musii ni asiokengi bahanzi panini ukwithia ndanatwika kana lakini mafikira make kana mawazo make ni molekanga kuno ucio wathukuma tethia nya waku tethia musii waku tethia musii waku bala wumi yes asante Elizabeth ina kwa ndinene labuni ndonya kwasia kindu cha mbe mwana ni waile kwitha anengete musii wake ndaiya na wabikiana unenga musii waku ndaiya ukamunenga leo na ukamuuya emo notemo ukamusubia nundu ni wausie na ebo kondu wako kila kingi ciana ciambia kuyananga imwe ni ciuka ikatwana na mabina maingi ni ibeti ciuka na negativity ukeza ithi akibeti ki chocho na asasi onthe kiimenwa na as a result kiambia kukua andu asu kana inyanai twase juni nya mutumia wake pepata wawe etha wi mwana kena nutwanie enda kutaa kibeti chaku kana enda kutaa mwitu sumwetie bumusi kana mwaitu kana mami ni wailite kunengwa ndaiya mamiu ni wa watu sieye na etha mami ni wanzie iyo na kuni wausieye kwa mamiu ni waikata ni waunengwa ndaiya na wanenga inyaku ndaiya ukamubwika ukamuya ngwata musiei ukamuitithia wa na ukamwika maundu manene regardless of na kwekwata we mwene ukaungama no kasia uni musiei no kamwika kilondu wonde kunyi kindu kila ndonya kwasia musiei ni anengwe ndaiya musiei no utethetie uya mwingi akauwea akausomethia ona mbaka buka bikia kukwata uya kwa musiei ciana nitunengeia ciei ndaiya na musiei ni waile kunengwa ndaiya asante naindi ve musiei cia umwe wina ikulu baya cia mwamukianta Mutongo TV twamukie nesa ve asiei kuma yitwayanie mpaka umundi maemeye taoni ni wamboi ndwaeva na musiva imundu simutona mwata ini watu nena nisi zitengemea ayaiwata zitengemea we nyagwe ayaiwata naona yithi ya mundu uzu aiwe ki town mundu uzu ene vinda yo mukutethia ciana ciake yu nakwibangita mundu nundu wasisya wethe aba miele asia mako niyo yokiene no zio pia kwelewa sisia ndukasembe kujaji muno sisia nya kwithe yako miele ta weta pa mo meetu kuma kithimani kiwa nethe ama mabundi isu na kwithe ni tona ni matie musi ndukasobia musi na wasobia musi wesio ko moza maneni wa matunge musi ndo ando amenda kunena no kabala wenda mumie musi ndo waku lakini ndwezi kana wenda mumie musi ndo wa mundu ongi kana wa majirani kuni uthiusobia musi na wasobia musi ndo buwikie no mana ando amekala town na no thuku no minio mana kana mekala town enda ethi musi wasobia musi na wetunga ndemeba wetunga musi na wetethia cia ndo we motethia ci bai bandu endete ningite nawe yuka kwata we na wakwata mpesa we cio nsithala imagine we mbulumbandi town aine nyagwe kalabu musi na vengo katendena go na mukatendena go ona ndwezi kana mundu nuku imagine we ngwa chicha iya ni nyagwe nguza mayani ona ndwale to kinyo no akitapika we ngwa chicha iya na mukate ubagito mbulumbandi na kenya kuna thaku meba musi ona mundu uzi wengo ndweka ni kindu kiwo anacho kitumio kuana ithe wanarika tukakwata hoya tukathoa plot na within ona itambito thela kwama nono tiosobia si ukathoa ngali we mina mi tatu ni akonga na izu ni athela iliu ukathoa kitheka ukathoa kingi waze nada ukaikia hoya no akili yako kango kosa kaloni wekalanga andu maloni majuka meko tabela nduka ithela niona
nundu wosie wa kwata mbesa ndo tethi nyaku ana umie musio no tathime tu ni nyaku na ni asima maka kwa unit wako nenge mwana enda town ukamande mbesa unaona ukakwata kindu all of a sudden no kwina kwaze angaolanga wako no kiazi ya mwako no na nene zita hiyo no kinu cyo kitumia mwako kwame hapana ni kwithia okoma ukanya nyaku ekoma mbeboni ekoma nyumbani tendelisia ekoma nyumbani andaka wakia simiti satani natsi ndo kometa bisimiti amen ukekala ukethia nyaku na ndwezi apo wangu ayakwibika yani nyaku akokela ukethia kumela wakusi akoboya ngwa na akeboya siake mpaka siato ona no eboyo siake na hii nditu sia kwibika ukamumanzia mundu akamuboya mundu kumela yakalemi yake zionze ndwezi apo wangu sia boy to boy kana to kitanda ngwa sio komo ukazizia ukethia mundu no alita kusuba na akakoma bandu bailete kakondolo kalikile mpaka kalikabuka te mundu zenda alikuta alikalimani na wewe ara town wiko mega ndolo ya mattress nene kana ba yakwa kwe uitele nene likamumba kwenya waku na usubye nya waku na usubye the waku awe obu ona ndu manthe muthenya mokaze muthenya wa umunthi kana wiki katikati ne ka wiki nenda asima kwa maka yata wa katema maka ukeso makaiwa at least inya waku ndweze na mende ndweze akundie kasubu ndio na kanda yetu ona banini Ele kwa nguko singala na wekala makoyo chao nini na nyaku ba twiki azima kunima kwisa kitheri mboso chao nini sobea sisia balawa ndeze Laini muzazi ongia quality aindi sisi hata haikolia kulu yu na umani akana kamwe tulatungi tukwata wanikiumo nondo zini kamemwe ata nengi na umani akamwe ninge ko ambo twika na ku so beta ngalokwemwe hizo ndeni mwe wazi ba kama waziwa cyane hizo ndeni tionze na kila wathi mwa kana ko withia kana ne kakangi ni wona na ela ka yake ende yana isu ndo mwana impact ito wa kwata kukwata niwa dizindo no sitata ke kamba withia ni impact ikalika kana ne kakangi uzuni wa kana kaya nduke kalana kwa kakangi wilika pozana nino ingi na kindu kicho nzene za kamemwe ini round yanza kamemwe we woman ne okona ta woman yakamwe lakini with a short time ona kaya ona ziana ko kasio na wakwambe obinduka nunu kindu chuche ko wanu ba cheko wanu ba umusi yes nani usiese ni kwate ni wabikia na usongi wako unduka tate kumania siana na ke mwana ti maundu angi meva waileka musi wake nyendi nena ni asia yunondo nitwamina kuona musie yele kwika mwana ate munini mbaka yesa kuyana yuna kumwana wasubi wani musie na weana na wethia wina binya na juona kwanza no meise binya mbe wa musie kosa mwana wa kusubia musie yusu kithemba mutai wakwa munyanya wa wa weta imwana mbingi kana siana mbingi kana etwe ingi ni maemeiye ku town na weza ithi amwitusu ekala maisha alama seopyu inde akesothi kwa musi kana akeso kutwa kwa musi maenda ekala nyombe yikibindu na eteta ona ndama na inyake we aona ndiata asurvive ata ona inyake ona ndesimu umukula siama mimwende ata kwa usiana nitose imwanya wa kwenda asiei na kwenda okwatia munoi asiei momekala ata asiei yamo maisa achau wese kwa andu mekala asia yani ona undo jikabi akakulilia ni mumambo ne hao ku yake wa methoku ona ndenda kwesa kwenda kumana indi mami wendi aisacha mami mikale yake jikalata kwatukai indi po musibe thaba ili ata nikwithwa ni wathamie na wathi ongi wakulia kana asima ke mekalata on akulie kulwe sio muno yu usuni ndonya kumu advise na kumuya kana we ena akili jina binya mbe wasimaki ni kwithwa niwe munini ni waile osa mwanya na wakuthiba umusi na kuseubia musi usu na kwaka musi na either asima ina nyumba na we na binya ni amakie nyumba na through mekwasu asima kendewa onata metite makoka na mekata moke mekale musi na mwana kwa hiyo asia ni siana nitusubia sei balatu tonya tuika stretch balati tatonya lakini balati tonya tusubia sina sima itu makatu athima na misi yitu ikathimia ni kwithia ni twasubia sima itu on top of that yes twatwikithwe siana twinuka musita ithwe eni yani ukoona nendete musita ni mweni
na ngibiko kwithia ona ndichungulika ona nzaitu ndichungulika nditutanza ndikata na kwithia nikindu kina wo mwingi muno ya musini wakathia kwata nguku azoka tilingingo aiwe uota mweni ona ba kwa ba nguku kuya ukeka kuka nayo mtsobi ila weza kuya ibagetu ila zindu kamwe mama yini tata tsatsa meka indoka ke yakili watho yengale na ngale bakubi ngale 20 ngale 10 ngale 5 ona ndoza ngale mwe ukanenge munyaku na ukamwandikia ndeleba ukamandika sokaze saila modi soko ngale kala ba musi mama na tata makwa ni ngale ndikona tata muthenyo mwende tena mama no kandika ndeleba lakini ngale 5 na zio ngale 10 na pinyaku na dhaku akunie kuendete kuthia akunie na ndo aili sabali umwe wewe muthakana kindu kithuku muno kiteke mutendo matezo ndikiri akili nikindu kithuku no sio kithia ithia we no wazi wako ngali oye nyagu onaitha no kala kanini twakakale bumusi o moyosu nyagu ewe moyosu ni mwanu moyosu ni mwanu sindu ndo mina ona ngali ndo mina sio ko ninge nzio tso kenge silio ndonge chukua moja twahabu musi ya sema mama yikumo mundi pala muthi wakenda wana chao nangali inyagu atabie kibu wakwati akili ona ndo wa ngombo ili kana mangoyele na kakwaila imutara ikasia ikatabela nyagu kibu ekamarabela aiwa dwigie tutongi bunu musinetwele twathela na wokali na weki mwana na mwitu ino uwezo wakweka inyaku maundu ala laisi uka make sure maundu methe amela laisi inyaku emie munda wana kukumela wasi mbaka umundu na wema ona ndoza mundu wake pala wakaze mama thomu apu musi uya waku ni kuthikuzi ondo meka uyozo watethi mama no ya maana wenuka ni we mundu ambe kwenda kwa mbemba na kukwenda kwa kwenda nguko kuyanda kutauni umete musi ikola zanzono inembya we kulia ukana nzoni siewa we hata uoni aibu unauliza mama yako kama mbazi ziliva na kukumela wenuki na mundu uzu enda kwikonenga ni wangalini na ingi ona maitu mama zio tuma ana mundu ndo nenga mpesa ona kwanza ndaka kumya nenga nenga kwewe yako enda kwikonenga ni nzu ekonenga ni wakena no mundu nenga ni akakukuweka hata muzitao muzi ana nakwenda otumaye akatomongile akaze mutu nenga ni nzu ende ukethe pena ulaisi wae kakilika ana umyo yana akanenga na nzu pakati mingi yes no zio kazizi ya musi tuteza zimu no novogo aya ongeitie mwende neza indi ni kulia nake mwana utakwata cia kindu kilasini utena kindu no uete kitheka no ute kitheka umusomethie kulia nake mwana utakwata cia kindu kilasini utena mbesa no ute kitheka umusomethie akili ya mwana yekia wabu na mbesa naona no ute kitheka lakini no boya mwana utakwata cia kilasi no muboya no manane chao mbewa hata mbeto utakitheka no manane chao kitu maswa utakwatia mundu no utakitheka ukekio hu na agezo kumina hata kata utakwatia boya mwana manathi no mwana ni chao mwana mumanzi mundu akumunene ithe na thina dipala pe mwalimu iyo kana kaka watakwata zinu no mundu akwata zeta wandia mukole ndie yakwa yewe kitumi chako leo kwati nicho chao ukati neza mundu ugathia mundu andika neza no minawe wa mwalimu no twawe makwa no ekaona lakini ndabeta unaona wo mundu kumina wa mwalimu na kutwa uthioke kwe mundu sitimwe na ndo ndo manda mundu athino ne chao une utho no ethio beba mwana kanisani mwana umanzi basta watwikie we kwanza wendu ni mama basta mwana kabitendi klasi na kabitendi no evye mbesa mwana ndabeta no minawe wa mwalimu akafika zikulu tene na ndukeza kwa mwana zana neti mwalimu lakini wewe ntia pio ndo zake ndo klasi ndeza kweta na max makeup manzi ya mwana pasta na mwana mbundi za kanisa na ukwekala neza na thoko mangai ndo wa muma kake kabita ndio ngelabu ni asia kwa musia isia akwi andola meta wa makwata cia mituki nangi makwata cia mbola na makwata cia mbola ni mesa kwitha juma kwatio na makauka makapituka meba alama makwata cia mituki kwou ni athengianie na mwana wake na mwalimu amanye mwana othina wake ni mwa nundu atona itho na tena thina na choki thekania ende ate asomethie mwana ndakatule ni kwitha mwana usu atona itho somo nake kata akamusanisia pai mwana ucio awendia ciana cionthe isiawa simbui na sina akili anga ikwou pai kana kauona ndiko na thina wako we no we maybe we basa na mwalimu kana nako thengiania nako na wathengiana nako ni kwatia no utetheka kiakeli kaboye na ndi kwa ukubepe ongi ukwasia anenya asume sawa lakini wa tavia kana na kaema kuiwa
sana sana boys weka hata nero 6 kuma suswa wewe ukaravikana katoa kuigwata ukaravikana katoa kuigwata kana kako wewe hata we akuchuni chuki ya kindu question mark kana ikulu yenene kwa yoto ko tabia we okwanizi we musindo ambaye kasindula style ite na kana kakwene last time tunaye bado anene obo wa bagi kindu bako nini skala kalubu no kwespect umwe wendo kakite jomezi nale kuigwa kana kako we tata we kana kata we nenda onangaina kutethia piungo yaku ikwate ulabina wa musi na wasia utonda kunena na confidence na uketha kwithia no yes we kokaza kwithia wazi wagu no wewe ndukakale bo uneka ngotabia musi ese kana musi utana ngaiza na cia kusi so kwithukizio no kethia niwo utena ngaiza na cia so kwithukizio because nzene waku ngone hakuna kilini kwako satani no angi kiliko na soka ngengo nona akuti omwe umwe wiwaka yunthene wa ngo yaku bengwe kendo se kumya kina bina ukarabya kana akili ni yaku ndo so beleze mawazo makutethekana kiba kana ka ku ambosi ukakanisani kana na maondo ma sitakutethia kaa kanisani kwanza mimi sio pastor lakini nakwambia kaa kanisani kwanza nikaenda si ani uze kwithia no umikindo ukekeze nona ngaino nenga mundu na ngaino anenki musi bata wako nena na anengo mamlaka kuma nawe na mamlaka na wetumia that power ya ngone yaku andu ingine usini mumie usini wa mumie usini wa mumie nthini yani ngo ya musina akili ya musi ni ya mumie ukwithia mundu weweka unaona advice ni enda kanisani kwanza ndiwa mbukuivanga kwanza nikenda ukuje kwa nyumba yako ukeweziana yuni mwezo ndo ukiva nyonze one monze moka ukinyaza ngaya kaya maana mama nenganda eno nyone la yako kata no nyene na kuivanga na indi mukwatikana ava tuvine kilungu kukwatikana neno nanga namba yako ya simu ni ya Twitter 0757 17 38 49 0757 17 38 49 tukwatikana maskulu makanisani musiki kwa mundu na kuthika kwa kila county twethi twenena na youth na twenena na siana na musese utuboepyo nundu nitukwenda mondo maingi tukwenda ku expand kila twende na kwika cha kwa advice siana na kota wanarika moto boe kula kwinga ino ndo nisi tusese no machifu tusese no mapasta tusese no athoko manga ya nene kwa hivyo mtuombe nikenda kila twenacho cha kutsenzia young generation kindi ni vitu kingi twikwaza tukwite kingi tuona kanini lakini nitukwenda mboya sinu na tunataka pia usafiri nitukwenda usafiri tunataka magari mengi ukwithia twaze tukite masaku tuko katuya ndwingi pio we are all over 450 timu ni ando almost 850 so tunaomba maombi yenu namba yako ya mwisho ya simu kwa olote na kwate 0757 17 38 49 asante nina kwa ni bama saku ukambenda ni ungwatia na ni ungwatia namba neno 0785 036 236 wenda kuungwatia ni bama saku ni ungwatia na namba eno 0785 036 236 asante naende musiaisiani muveano ndu wa kutambanya na kwa kuma saa umwe ngina saa isu siavika twaminia kilungu kitu muthanani wa umundi naende ala tunavikia kusungia maukulu menu tukavikia umasungia wakana ukite naende musiaisiani kuya ni muveano ndu wa kusakwa Mutongo TV kwitha hii TV yaku naende oingine muveano ndu wa kusakwa na kusiaisia kilungu cha amukai kwetu waninye Veronica Siombwa tukumane saa monza ndeni wa Vilingi wa Mauvoo tiwe inesa inu ni Mutongo TV. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa Ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am you are only as your only. Ninyi swimming instructor wenu.
wena kwenda kwambe lo nzumbwa nena family yuni wena nena family no yuko uko nzumbwa yu nzumbwa niki kuni nyandija mbona kuyangu mandia mbesa mbesa ya kumende ila ngo ambe yu oka wajikaza kini ona ne mutu mandigo kuwi nenda umanai sindu icio ndo wandikite bai nuthe acia kuya kwa sana ukuona bana na kuwe zina mkwa pese na kumate ye nona muite ndianga wasitu tuzimbeza ndina sio jije ne bidingo kulia na buliza kwa buliza kwani welele jau buliza namba yako ndo hizo zenzi ni wapi nduye namba kana ya ndo namba na ule kuni andike kaya moja napo cha mweleze itaji la gulu ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tikathima wanikyo yo idio boya utete family akwiswe mboya mubemba mo bewe wendiete maba ma utubia ba ungunite wa maiki dija kase no suka se nika se musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ.